Da li vas vole? On ili ona? Potpuno je nebitno. Dragi moji, ja sam vaša vješta Freja, a odgovor će nam dati ove runske sudbinske karte sada. Predijelit ćemo ih na 3 kupića. Pa ponovo na 3. Svi vi koji se pitate da li vas partner ili partnerica vole, skoncentrirajte se i onaj prvi na koji pomislite odaberite sad.